Kamwa ya ki Deloy wa ki sirdar hajrong wa man ki wa pai ye niam ke rukom wa isenchar khadar hapo ki ilaka wahab hei pai ke Giant Hills Autonomous District Council dem ki le ke benta u yada ya karam au wa kan thup na do ikhendau ichiam ki khlo wa ka kamte hajrong gani ke benta ka Leiden University na po Netherlands Europe ya kre lang ka Giant Hills Autonomous District Council wa ka Earthtree Envira Private Limited kamju wa ka Thomas John Synod College hagaj pautrik unaitung do khut langi ya waro ki Deloy wa sirdar ka rilum jaintia ha ka ya lang ya chem wo ya phlu yumut hajrong gani ka phang ya ka wada penman ha conference hall ka Thomas John Synod College juai ka anan not su ka wan na po ka Leiden University ka Netherlands da khana ka wa iwan yong ka chakani ka thain to wa ka rilum jaintia man ko ka wa em I parom em nam la he ya to isinchar ha ki chnong ha ki ilaka I em ya ki khlo wa pher tang wa iwi wan e to I wa chak ta karam au nei te idau da ongo da khut lang ya ki Deloy wa ki sirdar wo ya chem hakam gani karansan yo ya kalam ne bha kamat man ko ka em kam bha hajrong kani ka yalang nei liang ki Deloy kamju ka district council wa ki bru chem phang da pan singau ku ya jarjer ka yurim ya ki wa yi phiu ab heini. So in the Giant Hills, diversity, in my opinion, is one great characteristic of the district. We have different religions, we have different forests, we have different actors that are working on many aspects of this landscape. But we have one problem that we all share, which is the environmental degradation. And today we call to all the Deloys and Silda to come together for the first time in the Giant Hills to talk about this common topic that we are all concerned about. Because this is a common problem, and yet we are all working in a different sector, and then we don't communicate with one another. District Council working so hard, Dorbatchinom working so hard, and Deloitte, they're also responsible for many aspects, and then of course the public. And yet somehow we lack communication. So for this seminar, I was hoping to come together and then exchange ideas and opinions about the common problem that we all feel strongly about, environmental degradation. Then I hope at the end of this seminar we come to an agreement about the gap between these different sectors and different people who are concerned about the environment and come to consensus that we must take action, but collaboratively. We have to collectively work together to do something for our future generations, for the district that we all live here. We have so many traditions and culture and practices that we all care about. So I hope that it is coming up, and then I want to close the gap between this culture and nature. We work together for these sectors. So that's what I hope today. Thank you. Saya bertemu lama baru ke district council dapat kubur ya ke constitution lembaga 6 schedule nebenta penet usa yo mangkapan kajai guru ulum go kierpai WM ini hatanya setelah mingi yang dari India. Nalor penet usa ya in mangkapan yang kajai guru ulum yang kani katai ke 6 schedule dapat kubur oleh ya ke district council nebenta upai yang hendak siap ke kewa kamjo lai kilogita tuan pokok sam yang district council pemaya yang di ni mentau yang council bukan dia yang ni ke kamoro ke 6 schedule dapat kubur bahwa yang ADC wa benar rusak yang traditional institution tu bentuk yang office yang Deloy yang Deloy wa saudara kamjo le yang ke hachnong wa ki dormat snong Nirta kamju le klan yang konkret kam yakini traditional institution kam Deloy sorda wa duhetsnon ka Giant Hills Autonomous District Council desnawa yang ka ain wati kum ka Giant Hills Autonomous District Establishment of ILCA and village and election and appointment powers and function and jurisdiction of Deloy Saudara dan Hasnom Arza Kasan. Kaniga anda yo oleh ya ketimus kem naulat yang menjalani halia hao Snen Arza Kasan. Katim dari kamat pati yo kaniga seminar to kaboong di yang harian Deloy Ship and Environmental Conversation
Kita loy punya masa ya ga meram eu waman kapang kawa engkam ha ui kelam kam waman keperhatian ni. Lada kure I ya ga ag kesan kawa ka JSBC dari peman go ain go semi bagani ga ag de ibor ya kita loy kisah dar ne benta wa kure ki ya kam wa ya da ya mariang ko ka saudom sopuni I. Kat wakap te ga ain da am chwa wa ti go mun ya idaloi da kubor da ka anyu tunne sa ya ga meram eu ngai ske mo wa kani ka anyu ra ko ya pi he wa unhan pi ya ko pre kam yong idaloi woro hi kam put kemoi pi woro na liang yong ka isi po ka chinglang mat yo si am ma thumwa siwat da pen mena I po ka yundor wa ka dit thau le ne amendment ameni na tuta punha susu yang ka araja kasan karmeni wagani ka seminar le unang yo ajmu susu punha yang ka kuwa yato kre kam kidoloy sadar wa behasnam Pegang Allah ijing kuat yang pi wa pengentang yang wa untuk kidoloy sen kidoloy sistem le nyam ni angin kidoloy yang belum kentang ngau lo ko elka cuai IM gila ni yang obingo ya Maria oper dong orang gila ni yang ikut adi kilo kentang kilo belai kilo ni yang kau kena tayo cek ke cina ketau yang roy kuat ke cina ketau kita tu ini yang pindah ni memang belai kerat wasa ini mati bulan tu kena wasa dia ikut kena wasa mengatakan akan pelas tak dan tentang ibu Belai ini saya tak kira, kita tak sepakat mana. Ter iyo tamu di kelam, kita tak boleh tu kan dia. Iyo menurut kelam. Apa sen saya yang sen yang beda, mana yang beda saya kedua, dulu yo yang ada yo cakap kedua. Dah yo kan mengeri orang ke all below deh. Dah yo yang. Dia tidak akan acap lagi, karena dia tahu acap dia kan. Tidak kami gitu. Kerana itu yang belai, kalau pihak yang pergi itu berkat. Bagi jengkuah yang ini ke seminar tak kawan, kita loy itu tak bagi environment, kita loy itu clay, tak lagi air kami clay, yang belai. Tak lagi air berkurang lepas MCT pada usahakan keren. Tak kita loy kepada penyambut itu dari lembaga sosial. Tangwa, kita air yang gampang main di kaji itu. Praktikali hidup ni kesini bukan pergerakan kita ni. Mereka untuk penengkam praktikali penengkam. Kini kamu usah sebab kini kilo bikur si kita loy terpagi. Kamu tapi ini bersiap sudah kita loy. Mana ada yang guru, ya awri berjantau kata ya kuat si kita loy. Kita tak siap sudah kita. Lalu siap sudah tak ia ya Allah beri sup guru boleh kerja. Mereka pelat banyak dia. Dia boleh pergi kerja, dia dan pergi kerja ini. Hari Yusuf itu orang baru, tahu tak? Tidak itu. Lalu sekarang suruh Portland, ini dia pada sana koridor. Udah nampak orang kita kan tu tiga orang. Industri lagi, Vietnam baik. Tahu tak? Ada yang baru dia kiri. Lalu sekarang suruh industri sosial, ada Vietnam. Mana kemana Vietnam ada? Itu loh boy ni. Tak tahu dia kerja, dari sini aku cuma meeting. Ada sesi duduk cuma meeting saya isteri dia, dari email, urgent, dia mesti report, kau mesti report. Kata one meeting, dia cuma meeting, dia right, besuk dia. Kelam dia saya ada meeting, kamu ada environment. Oh, it's already. Orang kata ada yang baik lagi, I know ada yang baik. Yogi, kaji yang ini perlu tahu. Mana pun lagi I. Kalau market itu berlengkap, suki hebat. Iyon jual orang mana caperhem, amane caper sedai cukup perhem kami. Mula caper kata memang berjaya. Subhanallah. Boleh tiangah, naik benda, ijeng kami medai kemarin. Ngadu ni kan, ngadu malai kan. Ia nak cium boleh cium hai por cuak. Ia orang kian ia berdu, tang jalan dia ubah. Por mempi,
dan kilo dan kilo cuali yo datung dia dengan tinggal bat naga suggestion mana ibu yo legacy boy kia katong kami wala no tai yang kampung kini tak ada loy kini tak yang regional kini tak yang council kini tak yang state government kini tak state government kalau no tai orang saya kam orang baik kalau tiga kalau dustur dari tiga tu kai kau ekti yang kami yang tak ilang salang kau biar sistem berbiar ke dustur ti yang ilang salang kaji dia bukan bagi cuma macam kenpo di jalan poi dah poi saya di Cina bocong kalau yang ada ada trong khám chết tại đầu đi tu hay thao về chỉ phao snap một bên chỉ snap không đây chỉ bộ yo wanrai kita jenggot tu thme kaman nong kan hai ka ka te sa kmen into ka presentation yang dikena untuk kelam gi pang wes mo pang gi jak hagani ka arja ka san mem gi les pang wa pang jak te merite dai bi bentai wa hayu pen sno ai gi kami to ka jak au de loy ma ka gram ba chang mo na pen ar gi to apa yang ke district council gram ba chang le to ko district council ka ketika di Deloitte dan dari kan kamu pada Deloitte join ni kijing itu ko yang di IM ni kijing itu ko senang kamu tu cina serok kati ke cina serok ko dijik serok cina itu kan ki infrastructure keserkaran kamu juga kan kini clearance environmental clearance environmental clearance dari M juga kamu kita rok dengan juga dengan kamu kuah nak institusi ko lai ka coach kan lai ka mam yo dia dengan clearance ti kete da bui point ko me human han na ni wan rai ka jingmut ko ka mon heavy to je ba kini to kijing ko thumme ko mi wa agi porang ni yang rem yang imam ge je ti mai porang ni ta song ge sla kdo tri mana no be good rai ni plastik dua pinggir jalan ne kita tak boleh membuat bentar habis pek menda iklan mispang ni. Dan ketemu kong Deloitte mispang ke proyek dua kerja itu ku wan waki webor yang kita Deloitte webor yang ki rambat cino. Kini le man kami ko tau itu lah. Kamu yuk pagi. Dia mau yang kami ni. Kenang wa kita kom sencat cino ngi yo nang bahang nang nyata. Ngaman kita ke jimut ko mun terwai ni wa yang wailar wail kiri kamu noi kelami yo penpai yang di ak tunggu council tu ada dia angkat ni